kei ngā uri o te heru titi reia tēnā koutou katoa. He kaumātua no ngā tipiki ao, he mema ōmua anō hoki o te uepu o ngā moana o te arawa a Willie Emery. Ko ia kua riro ki te pō. No te rānei tanumia ki tōna marae o Taurua, he tangata maha o na pōtai ki roto o te arawa, no reira te ikapahi tāngata i tai atu ki te poroporoa ki ia. I haere hoki tā tātou kairipoata a Moana Makapeluli. He haka mo te rangatira. Ko te mana o ngā tipikia. Engari ko te mana o ngā tipikia ka noho ki roto i ngā āhuatanga katoa. Ko a tātou whenua, ko a tātou uri, ko a tātou moana, ko ia tetehi e ngā kaunui tia e Willie. Kia tiaki wera āhuatanga. He uri tūturu o ngā tipiki ao, ko te oranga tonutanga o tōna iwi tana mahi. It's like common sense, ngākau aroha field leadership, where we would be at board tables and there'd be lots of, really dynamic discussion happening, and he just would always ask questions like, what does this mean for our whānau, or, how will this impact on our tamariki and our mokopuna. E hara mō ia anō, mō na uri whakatupu. O tira ia, he mea whakaute ki o tātou tupuna. Kei tua o te whātekau tau aia, hei māngai mō kawata puarangi ki te uepu o ngā moana o te arawa. Ko ia tētahi kai whiriwhiri mō te tarahiti o Haumingi, ka whakapauwera hoki ia ki ngā take tōranga pua iwi me ngā kaupapa hākinakina. He tangata whutuporo ia, he kai whakahaere mo te rōpu hoki. Me tētahi atu te mahi pēti, marunga ngā hoiho tere, ai, tino nui o na mahi kei tērā tā. Ka kai kini nei te ngākau ki tōna iwi i taia tinana atu ki te poroporoa ki iaia. Tērā pēr ko tōna oha ki aroha mātau ki a mātau anō. I ngā āhuatanga o a tātou whakapapa. E te rangatira e Willie, moe mai rā i te au tai tāngata. Moana Makapeluli, te karere.